أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o životu Hazreti Omera radijallahu anhu i nastavit će da govori o borbi Jarmuk. Postoje različita mišljenja kad se ova borba desila. Prema jednom hadisu se kaže da je bilo u 15. posle hidžre, drugi hadis prenosi da je bilo u 13. posle hidžre i prije osvajanja Damaskusa. Onda prema drugom hadisu govori se da prve vijesti koje je Hazreti Omer dobio bile su u vezi pobjede na Jarmuku i to je bilo samo 20 dana posle smrti Hazreti Ebu Bekra. Prema drugom hadisu govori se da je prvo dobio vijesti o pobjedi na Damaskusu. U svakom slučaju Halifatul Mesih kaže da dokaz da je Damaskus prvi bio osvojen izgleda tačnije i borba Jarmuk je bila se desila u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Bizantijci su podnosili mnoge gubitke i onda su otišli prema Siriji i oni su tu i tražili od Heraklija pomoć i rekli su da su kao Arapi osvojili mnogo teritorija. Heraklije je onda pozvao mnoge savjetnike i rekao je oni su kao mnogo slabiji od vas, vi imate sve bolju opremu i sve, kako da se ne možete da borite protiv njih ili kao da ih nadjačate. Neki su spustili svoje glave zato što su bili postiđeni, neki nisu ništa rekli. Kako god, jedan stariji čovjek je rekao njihovi morali su dosta bolji od naših, oni se mole, oni poste i nikome ne rade nepravdu i oni jedni prema drugima se ophode fino. Naše stanje je mi pijemo alkohol, mi pravimo nepravdu drugima, ne ponašamo se dobro jedni prema drugima. Tako da njihova vojska uvijek pokaže strpljivost dok naša ne posjeduje ovo. Bizantijski car je već bio odlučio da
napusti Siriju, ali mnogi su tražili pomoć od njega i onda on je dobio kao želio je da im pomogne i onda je tražio pomoć od svih kršćanskih poglavara da im se pridruži u pomoć i tražio je da prikupe bilo ko može da pomogne. Tada kad su dobili kad su dobili od njegovu pozivnicu, mnogi su se pridružili i sklopljena je jedna ogromna armija. Kako god, mnogi poglavice koji su živjeli u mjestima gdje je Ebu Ubejda osvojio ili sklopio ugovor s njima, oni su bili toliko impresionirani njegovim ponašanjem. Iako su oni pripadali drugoj religiji, oni su slali svoje izviđače da saznaju informacije u vezi njihovih planova. Tako da je Hazreti Ebu Ubejda bio informisan o svim ovim kršćanskim planovima. Onda je on pozvao mnoge komadante muslimanske i poglavice i održao je vrlo dobar govor koji je inspirisao druge i rekao je: o muslimani, Allah vas je opet sakupio i pomogao vam je mnogo puta. On vas je uvijek napravio da ste pobjednici. Sada vaši neprijatelji idu prema vama da se bore. Toliko su spremni da se zemlja pod njima trese. Kako ćete vi onda da odgovorite na ovo? Yazid Ebu Sufjan, koji je bio brat od Hazreti Amir Muavije, i rekao je da djeca i žene trebaju da ostanu u gradu, a oni trebaju da izađu izvan grada i da se pripreme. I također da pošalju pismo Hazreti Amaru i Halidu u Damaskus da im se pridruže. I ovo nam govori da je Damaskus bio osvojen prije ove bitke. Šarabil bin Aslama prenosi da sada svi mogu da kao danu prijedlog. Ovo što je Yazid predložio, kao rekao je, dobar je prijedlog, ali kao ne slažem se ja u ovoj situaciji s njim. Rekao je da u gradu su mnogi kršćani i mogu neki da zarobe našu djecu i žene i da ih predaju Bizantijskom caru. Ako ih mi ostavimo iza ili mogu ih poubijati. Hazreti Ebu Ubejda je rekao: solucija za ovo jeste da kao izbace kršćane, tako da bi oni zaštitili svoju porodicu. Jedan od ashaba prisutnih tu i rekao je da on nema pravo da ovo uradi, jer mi smo njima dali zaštitu na osnovu toga da oni žive u miru u gradu. I kako da mi onda prekinemo ugovor? Onda je Hazreti Ebu Ubejda prihvatio da je on pogrešno rekao i dalje nisu imali plan. Hazreti Ebu Ubejda je
odlučio onda da krenu prema Damaskusu. I kad je ovo bilo odlučeno, Hazreti Ebu Ubejda je pozvao Habib bin Maslima. On je bio glavni za financije i rekao mu je zbog toga što oni su pod velikim pritiskom i pripremama za ovu borbu, oni neće moći da zaštite kršćane. I rekao je šta su god od njih dobili za tu džiziju, taj porez koji se je plaćao, treba da se vrati njima zato u punom iznosu, zato što oni ne mogu da ispune ugovor i također trebaju da budu informisani da njihova veza je i dalje ista kao i prije, ali im se mora vratiti ovaj novac zbog toga što oni ne mogu da ispune svoje obećanje u ugovoru koji su oni potpisali. Ovo je ostavilo je veliki utisak na kršćane, počeli su da plaču i molili su se muslimanskom povratku. Također Jevreji su tada u tom mjestu bili impresionirani i zakleli su se svojim Tevratom da dok su god oni tu u tom mjestu da neće oni dozvoliti bizantijskom kralju da upravlja njima. Kad su ovo rekli, oni su tada zatvorili vrata svoga grada i postavili su stražare. Ebu Ubejda ne samo da se ponašao ovako prema Homs, ovom gradu, ljudima, nego je poslao u svako mjesto na kojem oni nisu mogli da ispune ugovor mira ili ovaj ugovor kad obećaju da će zaštititi tu osvojeno mjesto. Također je i njima vratio u punom svaki iznos džizije koji su oni dali. I onda je krenuo prema Damaskusu i obavijestio je Hazreti Omera radijallahu anhu. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu saznao u vezi ovoga da su muslimani napustili Homs grad, bio je vrlo tužan, ali kada je čuo da su se svi komandanti, muslimanski komandanti i armija složili ovom prijedlogu i onda je bio s tim vijestima je se kao bilo mu je malo lakše i rekao je zasigurno ako su svi se ovako složili onda da je to Allah dželešanu im pomogao da donesu tu odluku. U nekim hadisima se prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu bio pitan u vezi ove džizije i povratka džizije i da je ovo bila kao njegova naredba da se vrati ta džizija. I Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao pismo Hazreti Ebu Ubejdi da će mu poslati pomoć, ali mu je rekao kako god pobjeda ili poraz nisu povezani s tim kolika je ta armija. Kada je stigao u Damaskus, Hazreti Ebu Ubejda je pozvao sve komandante, Jezid bin Abi Sufjan, Abil bin Hasana i Muaz bin Džabel. Kad je pitao za neke savjete, svi su bili različitog mišljenja. Onda je došao izvještaj od Amar bin al-As da regije u Jordanu su počeli da se bune i da dolazak tih Bizantijaca je ih kao da su oni
kao dobili su hrabrost i odlazak muslimana iz Homs izgledalo je kao da su muslimani vrlo nejaki. Ebu Ubejda je poslao pismo nazad i rekao zato mi se nismo povukli iz Hamsa zbog toga što smo nejaki, već je bilo to da se odmaknemo od neprijatelja i jednostavno da se odmaknu, da neprijatelj mogu da izađu iz svojih zaštita i da se sve muslimanske armije zajedno spoje. Također mu je rekao da on ne smije da ide nigdje iz svog regiona i da će se on pridružiti njemu. I onda je Hazreti Ebu Ubejda krenuo prema Jordanu i oni su postavili kamp u mjestu Jermuk. Amar bin Alas je također došao tu. To mjesto je bilo dobro za borbu od svih drugih lokacija jer im je granica prema Arabiji bila blizu i ako bi se trebali da povuku, to je bilo dobro za muslimansku armiju. Pomoć koju je Hazreti Omer radijallahu anhu poslao još im nije bila pristigla. Muslimani su bili zabrinuti jer su se Bizantici sve više približavali. Hazreti Ebu Ubejda je poslao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu i rekao je da Bizantici dolaze sa svih strana i kao dižu veliki žar za borbu i njihovi kao ljudi koji se nikada nisu pridružili nikakvoj borbi kao što su na primjer popovi, pridružavaju im se. Kad je ovo pismo stiglo kod Omeru radijallahu anhu, on je pozvao sve muhadžire i ensarije i pročitao im je ovo pismo. Ovi ashabi su počeli da plaču i rekli su o vođo vjernika, dopusti nam da i mi idemo u borbu i da položimo svoje živote. Njihove emocije se sve više i više povećavale. Abdurrahman bin Aus je upitao Hazreti Omera radijallahu anhu da on sakupi armiju, da i on kreni s njima na čelu. Kako god drugi ashabi su bili protiv ovog prijedloga i odlučeno je da se još pomoć pošalje prema muslimanima. Hazreti Omer radijallahu anhu je pitao koliko daleko su neprijatelji. On je rekao da su oni udaljeni 3 ili 4 dana od Jarmuka. Hazreti Omer radijallahu anhu je postao vrlo zabrinut i nije znao šta da radi. Onda je napisao vrlo detaljno pismo Ebu Ubejdi i onda je naredio da se ovo pismo pročita svakom redu muslimanske armije i reci im Omer vam šalje njegov selam i rekao je o muslimani, borite se hrabro, borite se protiv ovih neprijatelja kao da ste lavovi. Razbijte neprijateljske glave sa vašim mačevima. Oni trebaju da izgledaju manji od mrava ispred vas, a njihov veliki broj nek vas ne straši, a ovi koji vam još nisu pristigli da vam pomognu, nemojte da se brinete u vezi toga. Na isti dan kada je ovo pismo stiglo Ebu Ubejdi,
komadant koji je dolazio u pomoć je došao sa 1000 ljudi. Kao rezultat toga muslimani su dobili hrabrost i počeli su da se pripremaju za borbu. Muaz bin Džebel, ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je dobio zadatak kao komadanta da bude na desnoj, onda je postavljen lijevi komadant. Hašim bin Udbaj je komadant ljudi koji su pješačili. Kis bin Hrira je bio komadant konjanika. Također je bilo podijeljeno na 3 različite grupe. Amar bin Tuhel također je bio jedan od komadanata. Ovi navedeni su bili najhrabriji ljudi Arabije i imali su titulu Farsul Arab. Bizantici su također bili vrlo opremljeni i njihova vojska je iznosila 200.000 i bili su poredani u 24 različita reda. Na svakom su bili predvođeni sa svojim religijskim vođama koji su držali krstove u svojim rukama tako da im podignu moral za borbu. I onda je izazivač iz njihovih redova došao i tražio je kao dvoboj. Mesra bin Masruk je krenuo, ali ga je Halid bin Velid zaustavio zato što je taj drugi oponent izgledao vrlo mlad i spretan. Onda je pogledao prema Kejsu bin Huveiri i Kejs bin Huveira je krenuo prema ovom neprijatelju i uzvikivao je neku arapsku poeziju i on je tako brzo ga napao da ovaj neprijatelj nije mogao ni da izvadi svoje oružje. Njegov mač je prosjekao kroz njegov oklop na glavi i do vrata i on je pao sa konja. Onda su muslimani veličali Allaha i Halid bin Velid je rekao ovo je bio vrlo dobar znak i ako Bog da, Allah će nam podariti pobjedu. Kršćani su postavili razne bataljone koji su napadali na Halida i njegovu vojsku, ali su bili neuspješni. Ovo se nastavilo do noći. Navečer kad su Bizantici shvatili da jednostavno oni gube, sazvali su svoje komadante, rekli su da umjesto da oni nastave da se bore protiv Arapa, trebali su da pošalju kao izaslanika Ebu Ubejdi za pregovore i oni su poslali sljedećeg dana svog izaslanika Ebu Ubejdi i tražili su da muslimanski pregovarač dođe da se sporazume u vezi sklapanja nekog sporazuma mira. Ebu Ubejda je poslao Halida bin Velida za ovu, a ovaj izaslanik se zvao George, što je došao s njihove strane. Tako je zapisano, tako su zapisali ovi Urdu historičari. U arapskim zapisima njegovo ime je zapisano Džerđa. Ovo spominjem za Arape koji slušaju ovo. U svakom slučaju kad je izaslanik došao, tad bilo je već predveče i bilo je vrijeme akšam namaza. Način na koji su muslimani veličali Allaha i način na koji su oni klanjali svoj namaz. To je predstavljalo jednu veliku pobožnost, veliki smiraj, veliki mir među ljudima.
Ovo je mnogo impresioniralo ovog neprijateljskog izaslanika koji je došao. Kada se namaz završio, on je pitao Hazreti Ebu Ubejdu nekoliko pitanja. Također je pitao koje je muslimansko vjerovanje u vezi Hazreti Isa a.s. Ebu Ubejda je proučio sljedeće ajete iz časnog Kur'ana. Hazreti Ebu Ubejda je proučio neke ajete. Prijevod: sigurno je primjer Isa kod Allaha kao primjer Adema. On ga je stvorio od zemlje, onda mu je rekao budi i on je nastao i bio. O sljedbenici knjige, ne pretjerujte u svojoj vjeri i ne recite o Allahu ništa osim istinu. Uistinu je Mesih Isa, sin Merjemin, samo Allahov poslanik i njegova riječ koju je on poslao Merjemi i duša od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne recite 3. Prestanite, ovo je bolje za vas. Uistinu je Allah samo jedan Bog. On je čist da bi imao sina. Njemu pripada šta god je na nebesima i šta god je na zemlji, a dovoljan je Allah kao staratelj. Sigurno Mesihu nikada neće biti mrsko da bude Allahov rob, niti će melecima bliskim Allahu. I prevodioc je ovo preveo ove ajete ovom izaslaniku Đorđu. On je odmah rekao: ja potvrđujem da su ovo kvaliteti Isa a.s. i ja svjedočim da je vaš poslanik istinit. I onda je proučio kelimu i postao je musliman. Nije želio da se vrati svojim ljudima, ali Ebu Ubejda je ovo smatrao da će biti prekidanje ispravnog ponašanja kad izaslanik je poslan u ti pregovori, i rekao mu je da treba da se vrati nazad, da ih obavijesti i da ide u stvari treba da se vrati sa Halidom bin Velidom. Halid bin Velid je otišao s njim u taj bizantijski kamp. Neprijatelji su postavili duge linije konjanika koji su stali sa dvije strane puta kojim je prolazio Halid bin Velid, da bi ovo je bilo kao da kao intimidiraju njega, ali Halid bin Velid je samo jahao i nije uopšte obraćao pažnju na ovaj prizor. Gledao je kao jedan lav koji prolazi kroz stado ovaca. Kad je Hazreti Halid došao u Bahans šator od tog Bahans, on ga je primio vrlo časno i također mu je dao mjesto da sjedne pored njega. I prevodioc je bio prisutan i ovaj neprijateljski predstavnik, on je kao održavao govor. Prvo je veličao Isusa ili Isa a.s. i njihovog kralja i rekao je: naš kralj je vođa svih kraljeva. Prevodilac još nije ni završio ovu rečenicu. Halid bin Velid je rekao: možda je to tako kod vas, ali u nas, ako bi se naš vođa smatrao kraljem, mi bi ga odmah skinuli s vlasti. Bahan je onda opet počeo da govori i govorio o svom statusu, o svom bogatstvu. Rekao je: Arapi, tvoji ljudi su došli i naselili se u naša mjesta i mi smo se uvijek prema njima ponašali dobro i mi smo smatrali da će nam cijela kao Arabija zbog ovoga biti zahvalna, ali
vi ste napali našu zemlju i želite da nas istjerate iz nje. Onda mu je rekao, zar ti ne znaš da su ovo pokušale mnoge kao nacije, ali nikada to nisu uspjeli. A što se tiče vas, nijedna druga nacija nije kao neuka nacija i kao nema nacije koja je niža od vaše i kao vi imate hrabrost da nas napadnete, ali u svakom slučaju mi ćemo vam kao ovo oprostiti i ako napustite ovo mjesto da ćemo svim vašim komandantima 10.000 dinara, a vašim oficirima 1.000 dinara i svakom vašem vojniku 100 dinara. Iako su Bizantici bili ti koji su sakupili armiju sa svih strana, ali su shvatili da neće moći da pobjede muslimane, pa su pokušali na ovaj način da riješe ovaj problem. Kad je Bahan završio svoj govor, onda je Halid bin Velid ustao i veličao je gospodara i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, nema sumnje da ste vi bogati i moćni i znamo kako se ophodite prema Arapima, ali vi niste dali nikako kao dobar tretman Arapima. To je bila taktika da vi proširite svoju vjeru. Vi ste vaša želja je bila da raširite svoju religiju i Arapi su vam se pridružili i danas su na strani i bore se protiv nas. Istina je da mi imamo ograničenu opremu i istina je da su naša plemena prije se borili jedni protiv drugih. Kako god Allah je poslao svoju milost na nas i poslao nam je poslanika koji je bio jedan od nas, koji je bio najčasniji i blagoslovljeniji i najispravniji i pobožniji od nas, podučio nas je Allahovom jedinstvu i naučio nas je da Allah nema partnera, da nema ženu i da nema djecu, kao da nema niko ravan njemu. Također nam je rekao da širimo svoju vjeru cijelim svijetom i kogod prihvati našu vjeru, on je naš brat. A ako god ne prihvati našu vjeru, ali prihvati da plaća džiziju, onda ćemo mi postati njihovi zaštitnici. Ako god odbije oba dva ova prijedloga, onda ta osoba ne može izbjeći mač. Ako oni ne prihvate ove prijedloge i žele da se bore, onda ćemo i mi da se borimo protiv njih. Čim je Basan čuo riječ džizija, pokazao je prema svojoj armiji i uzdahnuo je i rekao je, oni će prije umrijeti nego da plaćaju džiziju. Mi uzimamo džiziju, a mi je ne plaćamo. Tako nisu se dogovorili i Hazreti Halid je ustao i otišao je. Onda su se pripreme za novi napad ili zadnji napad nastavile i poslije ovog napada Bizantici su napustili, nisu se mogli oporaviti. Kad je Halid otišao sa ovog sastanka, on je pozvao svoje komandante i rekao, čuli ste da Arapi neće da se zaustave, jedino ako postanete vi kao ispod njihove vlasti. Drugačije oni neće se zaustaviti i sigurno se spremaju za napad. Da li vi prihvatate da budete pod njihovom vlasti? Svi ovi komandanti su rekli ne, radije ćemo umrijeti nego ovo prihvatiti. I oni su sljedećeg jutra s punom snagom napali na muslimane i muslimani su bili iznenađeni ovim napadom. Kada je vidio ovo, Hazreti Halid je želio da postavi armiju na drugačiji način nego što inače su postavljali Arapi.
Kada je vidio da ovi Bizantici napadaju punom snagom, onda je on želio da promijeni taktiku. Njegova armija koja je imala otprilike 30 do 35 hiljada podijeljena je na 36 malih bataljona. Ebu Ubejda je bio u centru armije, Amar bin Alas je bio na desnoj strani i Šarabil. Jezid bin Ebi Sufjan je bio na lijevoj strani. I svi ovi bataljoni su imali komadante i ti ljudi su svi bili poznati i hrabri komadanti. Također su postavljeni neki ljudi koji su govorili inspirativne riječi da se ova armija motiviše, kao na primjer Ebu Sufjan je išao i govorio je: tako mi Allaha, vi ste kao zaštitnici Arabije i pomagači Islama, a ovi drugi neprijatelji su pomagači širka. I onda je govorio: Allahu moj, ovo je tvoj obećani dan i o Allahu pošalji svoju pomoć svojim ljudima. Amar bin Alas je išao i govorio bi: o ljudi, spustite svoje poglede, sjednite na svoja koljena i pripremite svoje oružje i budite istrajni na svojim pozicijama. Kada neprijatelji napadnu na vas, kao čekajte ih hrabro i pustite ih nek priđu blizu vašeg oružja i onda ih napadnite kao da ste lavovi. Onda je rekao: kunem se Allahom koji je zadovoljan istinom i koji nagrađuje za istinu, a koji kažnjava neistinu. On je taj koji pomaže dobrotu. Dobio sam vijesti da će muslimani da pobjeđuju, imaju pobjedu iza pobjede, i muslimani će da pobjeđuju, osvajaju palaču ili ove tvrđave jednu iza druge dok ne osvoje sve. Onda nemojte da se bojite njihovog broja i mogućnosti. Ako ostanete hrabri, oni će se razbježati i bojat će se od vas. Iako su muslimani bili 30 do 35 hiljada, oni su bili iz raznih dijelova Arabije. 1000 njih je bili su ashabi koji su vidjeli sveto lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 100 njih se borilo sa poslanikom, uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Bedru, i otprilike 1000 je bilo iz jednog vrlo poznatog arapskog plemena i mnogi hrabri borci su tu bili. Nešto što je vrlo interesantno u ovoj bitci jeste da su i žene učestvovale u ovoj borbi. Hazreti Hind, majka od Amira Muavije i žena od Ebu Sufjana, koja je poslije su prihvatili islam, ona bi napadala i odrubljavala bi glave nevjernicima, slično Džuverija, kćerka od Ebu Sufjana i sestra od Amira Muavije, i ona je išla uz svog muža i borila se i postala je šehid. Migdad, koji je imao vrlo lijep glas, išao je i učio bi suru An-Anfal, u kojoj se spominju ajeti o džihadu. Bizantici, 30.000 njih je svezalo se jedno za drugo, tako da niko ne može da pobjegne. Svezalo su svoje noge jednu za drugu. Bizantici su napali jako i snažno, bilo ih je oko 200.000. Njihovi popovi su išli i nosili su krstove i kao davali su im moral, uzvikivali su ime Isusa Krista. I kad je neko ovo ugledao, rekao je: Allah je najveći. I kao divio se kolika je ta armija bila. Hazreti Halid je rekao:
ne govori kao to da li je moj konj bio kao zdraviji, ne bi se bojao ni duple njihove te armije. I onda su kršćani napali. Muslimani su se držali dobro, ali Bizantijci su napadali i uspjeli su da probiju na desnoj strani muslimansku armiju koja se je povlačila i bili su u velikoj panici. I oni su se povukli do kampa gdje su žene bile, boravile tad. Kada su ih vidjele ove žene, one su bile vrlo kao razočarane i onda su uzele su velike štapove i rekli su im: ovi nesretnici, ako nastavite ići ovim smjerom, one će početi da udaraju po njima. Hind, žena od Ebu Sufjana, je krenula i žene su krenule za njom. Kada je vidjela Ebu Sufjana da bježi, udarila je njegovog konja i rekla je: gdje ti ideš, vraćaj se nazad u borbu. U drugom hadisu se prenosi da je ona uzela štap i potrčala prema Ebu Sufjanu i govorila da je bio vrlo okrut prema islamu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i kao danas je dobio šansu kao da se iskupi za to i da dostigne veliki status u ovoj borbi, to jeste da postane šehid. I onda od ovih riječi Ebu Sufjan je vratila mu se ta hrabrost i okrenuo se sa mačom u ruci, je probio kroz armiju. Slično još jedna vrlo hrabra muslimanka koja se zvala Hola je inspirisala ljude sa sljedećim stihovima. Govorila je kao: ovi koji prolazite pored pobožnih žena, uskoro ćete ih naći pritvorene. Poslije ovoga Muaz bin Džabel, komandant desne armije, je skočio sa svog konja i rekao: borit će se na tlu. Ako ima kao hrabar borac, evo mu moj konj. Njegov sin je rekao: zaista ja ću da se borim na ovom konju, jer ja se borim bolje kao konjanik. I tako oba dvojica, sin i otac, su se borili hrabro, da su muslimani se tad oporavili. Hadžadž, koji je bio isto također komandant, je uzeo 500 ljudi i zaustavio je Bizantijce koji su tjerali muslimane. Drugo pleme je ostalo na desnoj strani, nisu im mogli pomoći. To je bio takva okrutna borba da glave, ruke, noge su letile, ali ovi ljudi muslimani se nisu pomicali sa svog mjesta. Šarabil, komandant, je bio okružen sa svih strana od Bizantijaca, ali on u sredini stajao kao jedna velika planina i učio je sljedeće ajete iz Kur'ana. Prijevod ajeta glasi: uistinu je Allah od vjernika kupio njihove živote i njihove imetak u zamjenu za džennet. Oni se bore na Allahovom putu i ubijaju i budu ubijeni. Na njemu je ovo čvrsto obećanje koje je objašnjeno u Tavratu. Onda bi govorio: gdje su ti koji žele da stupe u vezu sa Allahom i dobiju nagradu od njega. Odmah kad su ovo njegova vojska čula, oni koji su bježali, odmah su se vratili i nastavili borbu. Šarahbil je onda još jednom ih poveo u borbu. Bili su toliko hrabri, ali Bizantijci nisu im mogli ništa. Onda su žene išle iza njih i govorile im: ako se vratite iz ove borbe, ako se povučete, nikada ne gledajte u nas. Što treba spomenuti u ovoj bitci, kada je bila
baš intenzivna borba. Abbas bin Qais neko je udario po njegovoj nozi i odrubio mu nogu. Ali kako god on u tom trenutku nije primijetio to, on je nastavio se boriti i poslije nekoliko je pogledao i vidio je da mu nedostaje noga. Poslije ljudi iz njegovog plemena bi uvijek govorili u vezi ovoga sa velikim ponosom. Broj ubijenih Bizantijaca je različit. Prema nekima preko 100.000, ubijeno je prema nekima 70.000 Bizantijaca, a muslimana oko 3.000. Od nekih muslimana koji su bili ubijeni bio je Ikrima, Zarar bin Azvar, Hišam bin Asi, Aban bin Sejd i tako dalje. Bizantijski taj car je kad je dobio ove informacije, odmah se počeo spremati u Konstantinopol i kada je krećao pogledao je prema Siriji i rekao o zemljo Sirije kao govorim ti doviđenja. Hazreti Ebu Ubejda je napisao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu i poslao mu je poruku da su pobjednici i delegacija je otišla također prema Hazreti Omeru radijallahu anhu. Hazreti Omer tada nije danima spavao. Kada je čuo o pobjedi, odmah je pao na seđdu i zahvalio se Allahu dželešanuhu. Tada je muslimanski komandant pozvao sve u tom mjestu i rekao pošto mi napuštamo i mi smo uzeli od vas tu džiziju, zato što nismo više vaši zaštitnici, naređeno nam je da vam isplatimo sav novac koji su oni dobili od njih. Ovo se nikada u historiji nije desilo da bilo koji kralj kad napušta zemlju ili povlači se da vrati narodu njihov novac koji su oni dali. Inače u tim situacijama oni onda što više mogu opljačkati tu zemlju, to urade jer svejedno drugi vladari dolaze. Kako god muslimanska armija je pokazala takav primjer da nigdje u svijetu nije pokazan ovakav primjer kao u vrijeme Hazreti Omara radijallahu anhu. A i ako pogledamo i poslije njegovog vremena, to se nikada nije desilo. Ovo je imalo veliki utjecaj na kršćane kada su oni vratili njihove pare. I kada su muslimani napuštali iako je ovo počeo da bude religijski rat, jer muslimani su okupirali njihovo sveto mjesto i sve to, svi ovi kršćani kada su muslimani napuštali, izašli su iz svojih kuća i plakali su i nadali su se da će se muslimani opet vratiti jednog dana u njihovo mjesto. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu sa njegovim velikim znanjem u vezi historije kaže da je ovo bilo naređenje Hazreti Omera radijallahu anhu u vezi povratka taksije. U vezi Hazreti Ikrime, Hazreti Musa Maud kaže u toku ere Hazreti Omera radijallahu anhu, u toku bitke Jermuk, kada su u toku te bitke Hazreti Ebu Ubejda je rekao želim da mi se jave dobrovoljci, hrabri ljudi koji iako ih ima mali broj, oni će da se hrabro bore protiv ovih Bizantijaca. Hazreti Ikrima je došao i rekao da li ja mogu da kao selektujem neke ljude i ja ću da napadnem centar te armije s njima i pokušat ćemo da ubijemo njihovog generala. Ovaj general se borio hrabro i zbog toga što je taj kralj obećao da će mu dati da oženi njegovu kćerku ako on bude pobjednik i kao da će mu pola njegovog kraljevstva i zbog te žudnje za ovim on je se borio vrlo hrabro. On je također obećao svojim vojnicima veliku nagradu i njegova vojska se borila vrlo, vrlo hrabro.
Hazreti Ikrima je poveo 400 svojih vojnika i napao je u tu sredinu i oko tog generala. Jedan od njegovih vojnika je napao ovog generala i ubili su ga. I njegova armija je tad također se razbježala, ali su i dalje napadali i muslimane, i od ovih svih ljudi 12 njih je bilo ranjenih, i kada smo muslimani pobjedili, otišli su da traže ovaj bataljon od Ikrima. Jedan musliman koji ga je našao rekao je: o Ikrima, ja imam vode, da kao napise. Ikrima se okrenuo i vidio Fazal, sin od Hazreti Abasa, da je također bio ranjen, i Ikrima je rekao: moja čast mi neće dozvoliti da ja se napijem i ugasim svoju žeć kad osobe iz ovakvih kao časnih porodica leže, koji su pomagali poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada sam ja bio njegov veliki neprijatelj, kao dani njemu prvo vodu, ako ostane išta onda donesi meni. Ali isto Fazal je rekao, kao što je Ikrima rekao, da da vodu sljedećem do njega, i tako je sljedeći vojnik rekao: dani do sljedećem do njega ranjenom. Prema ovome kaže se, prenosi se da su oni slali sve, govorili kao: idi do sljedećeg ranjenog, idi do sljedećeg. Kad je ovaj musliman došao do zadnjeg ranjenog, on je već bio preminuo, i kada se vratio opet do Ikrime, Ikrima je već bio umro. I onda kad je otišao opet do ovih ostalih ranjenih, oni su svi preminuli, postali su šehidi. I ovo je bilo kao šta se desilo u toj borbi, i Allah dželešanu im je podario pobjedu. Ako Bog da, nastavit ću da govorimo o ovome na budućim hudbama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.